Bu. Aduh, Bu, mau teleponan kana, telepon ako sa perangkap. Wah, ya tina canang kok cong. Dah sepeda nang kok liteng angkong kuasa liteng. Mun bak na nyuar iya urusan na, Bu. Nah. Duh, mak ko kundul ko na marong kinam yan, Bu. Duh, he. Ibu-ibu zaman sekarang he. La tak ko he he. Ayan lenculunan sekarang he. Buru-buru pak sepeda lenculunan. Duh, tabrak he. Tabrak he. Sakit, gua berpikir. Sakit. Aduh. Sakit dah. Bu, ayo curah ibu-ibu semua kana. Aduh. Pak, tolong Pak. Ada sakit Pak. Sakit Pak. Bu, Bapak tolong. Saya tolong ada, Bu. Sakit Pak. Bapak, ibu-ibu, pun numpak sepeda motor cek pun teleponan he. Mata loyo ah.